Megalayapost.news. Bak polling do ku menteri bapet ya katana tourism ha gejelah mentaka sengil akren syai bak jingja ya ki syukurim uraja bat kasonam nagavanshi ki bade na indoor na kejelah Madhya Pradesh kamdei ke ba Punjab burom ya kejelah Meghalaya nama nakaliang ke sarkar kala da ban pensyai syaka perthai ba umdei ni donkti ki brio na kejelah Meghalaya ban Punjab uraja ukurim kasonam bat kadehi ke bala le sneu de ki brio na Madhya Pradesh ban Uttar Pradesh ya kanela pan pau do ba polling do mentaka sengi syakilap thai ku bor kejelah ha baul akren syai bagate ke jingja yo raja bakasunam kamchimla Punjab burom ya kejelah namar nakaliang ke sarkar bakatana pulit kala le ban pensyai ke perthai badai makihi ke badan kti hakte ke kampanya brio bad omdei bala le ke brio na kejelah Meghalaya ulong ru ba kejelah Meghalaya kade kejelah ke bab diang songpha ya kinong jungok kai perthai klem kano ke jing penthut hakaba kadan ke jing singan ya kinong jungok kai perthai ki bawa na shambar kejelah handai haba makihi kile ek kamsneu kumno kan ta ek burom jeng kejelah kembala ada ban pensyai dak sarkar shushu la ban rabru ba sarkar jelah ning ba katana tourism kandang penbha shushu ya jing terkam ban kentiu ya kam jungok kai perthai bat kandang penbit penbiang ru ya ki standard operating procedure hakaban kring ya kinong jungok kai perthai khna makanlong ke basingan bat kaban pensuk ru ya kinong jungok kai perthai hapakiwan ban jungok kai syakani kejelah Meghalaya Kementan gini elek mentawan penbah ya kini ki SOPs ki jongi standard operating procedures ni nginang penbah susu ki hendrai hak ni ke kes kamdei ba Meghalaya ra ja buram hendrai ke pamda ba ke state jongi la pen syai sabar along side kedar ba ke Meghalaya kalong ke basingan kalong perlok bati tourist ndai lada ki tourist ki kelak criminal te ingin kumnungin biada kata oh they should have just remained indoor boleh kinuan sini Megalayapost.news.